aja barang nyonya. Iya, yalah, ada orang ngopi actionnya begitu, orang ngopi orang ngemi, ada aja tuh dia. Ngendok dulu. Ngendoknya di luar ya? Nyok, ngopi nyok. Oke. Mantap. Ini dia. Mukbang. Habis ini kita kemana lagi? Habis ini kita langsung lanjut ke Jakarta. Jos. Pakai motor aja. Ada, Bray? Ada. Mau nyobain gak? Mantap, cuy. Telurnya cobain, telur. Kopinya telur. Kopi sama telur. Mantap. Kok kayak preman sih udah duduknya tentang begini. Mami. Kayak di butterfly. Bahaya. Makanya kaki rapi. Dari anak nyuapi. Nanya kangnya di kopi. Bohong. Minum no, minum. Bayar dewek. Marilah. Nyok. Bohong bener. Mantap. Mangan kari Indomie bae kayak mangan sama daging. Nggak di luar, nggak di dalam. Ya, acik. Apaan? Ambil dulu. Ikutin terus petualangan kami. Dadah. Dah.